chinlung today azau tu le angai tu nan za ten chi bai chinlung today tu thang hi Myanmar zan nai pariata kan run thla ring ring ding kan channel hi like le subscribe in rak tu sak ring ring ding khaling kan lau som kalimiwa damlau tom hlomna a har sat ruanga central chin polpi in damlau kautu covid-19 positive si se negative khal se damlau pau an tum hlom thai tia thai asi hi thu tho paper in central chin polpi volunteer how tu pakhat chun damlau pau in kautu hena kan fe kolpol hen khala kan fe kau damlau in kautu in som thum na ke tam hena kan tom hlom re raw hi ti ve ke kan tom hlom nak san chu kalimi usi jung pol a damlau tom hlom na a har sat ruanga asi siboi panhe volunteer ro thai kan nai i chi pol thon kan tom hlom ti santa se oxygen an tul sam dan ta se kan tom hlomi sivai an tul sam mi pol alakin kan pe tia asim central chin pol pi hin damlau kautu an tom hlomi pol hena sivai alaki ampek mi hi alu tu an umrunga alaki ampek thaina ka si kalimiu damlau tom hlom nak ranga mi zau khal mai ti thai dan danin hlu thai asi thu khal thai asi Myanmar covid-19 kil himong na dinga July ni kulluan dok in August ni khatiang zungkhar ni than asi thu Myanmar kap khongsil chun mizan nai pariata thaitornak an suwa mipi thaitornak cha an suwa mia Central Bank of Myanmar hnuai i achau za bank le bulpa bank pol a huap tel lautia an tar langtel July ni hlei sari i sin ni kulluan nga tiang ni kwa song Myanmar ram song a bank mammo khar thu araksi Myanmar ram song July ni kulluan thumlong a covid-19 positive mu tharmi thong som nga le thong re le zanga le paruk an si i mithi zathum le kulluan ruk an thu ralkap khongsi kut hnuai i hardam nak lam wanchi tarlang mi isin thai asi min dat a ka ok nak a ruanga mi pi za sari nak i tam in khwa an so san tia tol song mi pakhat hen isin thai asi sui ong ta lami sin ralkap an ra i nasazat in ni thum sung an kap o ka ong nak ruanga tol song mi za sari nak i tam an tlan i ngai tu an zat tia mi pakhat chun asim alhan i ral tlan cha jin hi an tu fel thai ri law min dat thanglam ral tlan cha jin lak aram chang thai ri lawi min dat saklam ral tlan hi cha jin vek asi le mi thong thum rong chu an lai ding tia thai asi Mizorami Lok Sabha MP Pulal Rausa nga chun Myanmar ral tlan Mizorami pol covid-19 lagi kil himok nak dinga positive a khali oxygen la sivai tul mi pol rang bom dan ding tol rel ding in Minister of State for External Affairs RK Raja Singh hena asim July ni kulluan ni i Pusilal Rausa nga le RK Raja Singh bekok na ka chun Myanmar ral tlan pol rang External Affairs fet lang i torel thai mi pol chu tua swak asi ding thu Raja Singh chun asim tia Mizoram LPS chun a phuang Myanmar mi lesa Mizoram ral tlan cha jin lak thai mi a chun minung thong ra rong an si rekhat chu sungkhat hne ni le ma te an si i cha jin lak a har na sa chun hak i tam khal an si thai ke mi ral tam pol hi tu fanga chun an him lai tia ton vau nei tu pakhat ne ni sin thai asi alai che in Mizoram ral tam pol laka CDM lut pol hi an har salai che tia thai asi angai tu le za tu nan za te para kan lung oi